Ježiši, pane bože, konečně. Dneska se už jdem koupat v našem světě pokojíctva. Už se na to velmi těším, ale ještě si musím vysprezat splavky. A koľko mám percent? No, 38, to mi snad stačí na dobré videa z tobogán. Tak super, já už jsem teda prezlečená v plavkách a jsem si zrobila tak 4 dodov, aby se mi nenamočili vlasy. Jdeme na to teda. Tak jdeme na tobogán. Jupi, to je zábava. Dobré. Je to fakt super, tobogán. Jej tam dačo ještě, já se potopím pod vodu. Bože. Super, tak dačo tu je, našla jsem tu dačo nějaké zlato, alebo tak kde dačo, já nevím. A ještě tu je nějaký krásný vodopád. Wow, tak toto jsem nevěděla. Je to nějaká tajná skrýša v našem městě skrytá. Já nevím, ale fakt dobré. No, bože. Jsem se skoro začala topit, že to se nedá dýchat. Hantek by rozprávat pod vodou. Tu máme nějakou truhličku. Mám se jim 150 coinů. Ježiže, tu vidím nějakou sliepočku. Chicken. Nebo nevím, že je chicken dále. Nerozumím se vám to. Angličtiny. No bože. Propáš ještě. No, dobré. Ježiši, to je krásná sliepočka. Můžeme ji zachránit z vody. Bylo by to super. Nemůžem. Slípka, zaberem tě do ruky. To rýti. Je dobré, že budeme rozprávat pod vodou, ale teraz je čas se už trošku nadechnout. Konečně! Já jsem jakože jsem se nadýchla. Nevím, že jsem skočit z takové dálky, ale pojďme potom do jinosti. Ne! Dobré. Já jdem asi domů, už jdem domů, hej. Zoberem si můj bike a jdem. Domů mám tam. Těším se konečně už, jak se vyspím. Už se mi snívá. Tam já bývám, tak já se povezím po šmíkalce. Tak ne. Nevám. Tak já bývám tam. Dorytě, je tu. Bože, bicykl mi nefunguje, opravdu. Super. YouTuberka, good. A tu bývám. Nice, bro. Takže já už asi teda pojdem na kutě. Jo, tak konečně jsem už teda doma. Tu mám postěl, já se teda ještě asi vysprchujem a jdem se zam. Konečně sprcha po tak dlouhé době. Na to jsem čekala už naozaj dlouho. Tak já už jsem teda hotová, ještě jdem na vecku a jdem se prezlit. Super. Ještě spláchně. Hotové, ještě si umím ruky teda. Super. Mám. A ještě se jdem teda prezlit do pyžama. Tak, a já jsem už prezlečena teda v pyžame. Je jako, že jsem ještě fakt hladná, že jsem dneska byla v bazéně, co nedivím mi ještě. Tak já si tu dám na nuk, to mi bude stačit. Tento vodomývám asi nejradšej. Ten byl fakt dobrý, já už jdem spát. Tak dobrou noc a zase zajtra. Jo, já nemůžem zaspat, mě fakt nejde zaspat. Já vůbec netuším prečo, ale jo. To je fakt blbé jako.
Ja si teda ešte idem pozrieť naposled telku a uvidím, že či tam ešte čo budú mať. Nič tam už nemajú, tak to je škoda. Pozrela som a nič teda, no. No som sa tešila, že tam dačo pôjde, nejaký začiatočný film. Ale môžem tu aspoň robiť také scénky na gauči. Ja. Takéto scénky na gauči. Jo, tak mi sa už fakt zatvárajú oči, takže je možné, že už zaspím. Konečne je ráno. Ja si teda idem dať rýchlu sprchu, raňajky a idem rozdávať teda pizzu ľuďom. Dneska mám teda bohužiaľ tú robotu, ale najprv sa pôjdem na raňajku. Pracujem pondelok, utorok a streda a štvrtok. A dneska je práve pondelok 8.6.2026, tak ja si tu zoberiem dačo z chladničky. No koláčik, taký môj ranný proste, no ten mám tiež veľmi ráda a spapám ho, miňam. Jakože ten bol, musím uznať, že fakt, že dobrý, milujem. V robote musím byť práve o 12, no proste to musí byť o 13. Takže ja sa trošku musím aj ponáhľať a ja sa ešte pozriem na mobil. Dobre, zatiaľ niekto mi nenapísal správu, že meškam alebo že sa to skrátilo, takže rýchlo musím ísť do sprchy. A tam. Jej, ja milujem tú ranú sprchu proste. No, tak ja už som teda rozprchovaná a ešte idem na vecko a hotovo. A ešte som splachá. Ešte si budem teda ruky. A ešte sa musím rýchlo prezrieť, ja vôbec nestíham. Super, tak ja už som teda a môžeme ísť. Skôr môžem. Ešte zoberiem zase bicykel. Alebo... No, zoberiem si bicykel. Takže ja už idem. Nemám vôbec robotu. Je 12:41. Ale to stíham ešte o 13. Bože, čo mi je? Aha, tak to mi bude treba prejsť ešte tamto. Pôjdem po tomto. To nevadí, že šmíkovko pôjde. Alebo viete čo? Ja pôjdem tak, no. Tu. Moja najobľúbenejšia pesnička. Potom ešte môžem zrobiť vyťahnuté, že som to stihla. Ale akože to fakt dobré teda, no. Ja sa už fakt teším, že čo to bude ako... čo to bude? Že koľko ľudí musím doručiť, ale zase z 3 alebo z 9, ja fakt neviem. Môže byť tak, že neviem. Tak ja už idem. Môžem tam byť aj skôr než o 13, takže to je dobré. Alebo nemusím. A potom ešte po práci mám školu. Tak to je blbá. Ja nie som dospelá, mám 17, ale chodím na brigády, viete. Takže vystupujem. Dobrý deň. Áno, dneska máte 9 doručení ľuďom pisu. Áno, ja to dám, jak furt. Jasné. Tak nech sa páči. Čože? Jo, ďakujem vám. Tak ja rýchlo musím ísť. Tak mám tam človeka tak horu, musím ísť stáde. Jej, už ho tam vidím. Áno, to budete asi vy, pani. Áno, nech sa vám páči. Ďakujem. Teraz mám ísť rovno. Čože tam? Zatiaľ tam nikoho... už to vidím. Nejaké dievča.
Áno, už som tu. Nie, ďakujem vám. Nemáte za čo. Tak a ešte mi treba veľa ľudí ešte, ale ešte teda. Ale to je super. Do lidí. Tu kde? Tu ste, pani. Ďakujem vám. Super, pani, zvládal ste to. Tu máte peniažky. Jej. Ďakujem. Ešte tu mám. Jej. Ďakujem vám. Asi lampička. Jupi, peniaze a jeden coin. Ďakujem, pane. Mám 55 000. Dneska si môžem túžiť po tom outfite, ktorý stojí 80 000. Mohla by som si ho potom kúpiť. Ale ešte mi zostávajú 6 ľudia. Tak ja idem za pánom. Dneska to teda vymením za skate. Nechcem už jazdiť na bicykli, už ma to nebaví. Tak, kde je pán? Tak, pane, doručila som 3 ľuďom pizzu, to ste už mohli vidieť. A ešte mi chýba asi na 3. Teda. Hej, tak prvý človeka máme tu, už ho tam vidím, ak nám tu kývem. Ešte si tu zoberieme zlato. Hej, tam je autosféra, na to moc času. Super. Takže teraz ešte idem za pani nejakou, ktorá chce tiež doniesť pizzu, to bude asi už tam vidím. Ale to nebude asi ona, ktorú myslím. A jo, je tu ona. Tak, ďakujem vám, pani, za pizzu. Nemáte za čo. Tak ešte poslednému človekovi. Jej, tu ste. Áno. Super, ďakujem vám, pane. Máte za čo. Peniaze, že áno. A ja už teda idem ešte k tým posledným drobným. Už sa na to veľmi teším, takže posledná robotka. Oh my god, sa mega teším, takže no. Zase dobrý deň, nesplnila som to. Áno, nech sa páči. Hej, ďakujem vám. Tak, človek, toto by mal byť tam. Boh vie kde. A už ho tam vidím. Dobrý deň, pane. Dobrý. No sa páči, tu máte teda tú pizzu. Máte za čo. Tu je ešte takto. Až tam hora, či tam je takto, ja neviem. Skúsim ísť ešte sem hora. A jo, tu je nejaká žena, či muž. Z diaľky to vyzerá jaká jaj, ale bude to žena. Dobrý deň. Máte za čo? Ešte poslednému človeku, rýchlo. Predmiešok. OK, tak ja ešte musím ísť. Idem. To stihnem pánovi. Jako, tak kde je? Kde je? Tu je. Dobrý deň, pane. Dobrý. Nech sa vám páči. Super. 220 a hotovo. Tak, a ja už teda idem do tej školy. Mám to blízko školy, ale zoberám si skate, aby som tam ešte išla rýchlejšie. Jo. Tak, ja už som teraz v škole a idem. Konečne som v škole. Ešte dokončím školu a mám hotovo. Ale ešte teda máme prestávku. 10 minút ešte máme. No, tak to bude ešte 10 minút. Ja sa zatiaľ idem. Ešte idem. Ešte musím ísť prezliecť, teda ako. Lebo učiteľka mi povedala, nechcem akože zobrať toto, ale akože ja s ňou nesúhlasím. Takže si idem. Dobre, tak už som prezlečená konečne. Mal som v skrinke veci,
BTV, tu je moja skrinka, hej. Možno je taká trošku divná, ale na tú knihu. Toto si mám pamätať. Super, to si zapamätám. Všetko. Tak mám ešte teda rovných 10 minút času. To je super. Mám už celkom málo percent. Myslím, 30 ešte. Ináč 29. Aha, tak tu ešte nie, lebo tu máme kresliť. Aha, tu tiež máme triedu, ale... No, ja mám tu triedu, takže... Ešte si rýchlo musím ísť po knihu. Zošit musím do ryti, prišli to otvára tá typka. Dobre, je to jedno. Zoberiem si to, zavriem si a môžem ísť. Je to tá zelená? Jo, je to tá zelená, tak super. Pani učiteľka, prosím vás, môžem ísť na záchod? Vydrž aspoň 5 minút. Hodina končí za 5 minút a potom môžete ísť domov, to vydržíš. Hej, pani učiteľka, vydržím. Super. Tak teraz poď k tabuli. Do ryti, nie. Dobre. Tak ja idem k tabuli. Koľko je 7x2? To je 14. 7x3. 21. Správne. 7x5. 7x5 je 35. Správne. Ešte máme výtvarnú. Tak poďte ku výtvarnej. Joj. Ale výtvarná je aspoň fajn, tak ja tam idem. Joj. Už mi na ten záchod ani netreba ísť veckom. Youtuberka, čo je? To tam to DJ-a. Super! Budem nám to robiť DJ-a. Jupi! Pasar a otro nivel, sin mirar atrás ni para retroceder. A la oscuridad no debemos temer, somos fuertes. Si estamos unidos nada pasará, los buenos siempre seremos más. Un universo que respira paz, lenta XD. Ježiši, to je teraz Brazília, alebo Španielsko, ale asi Brazília, ale top! Joj, ja už nevládzem aj ruky. Skončila vám hodina! Joj, konečne! No čo, pôjdem na vecku už doma, jako... Ešte máme tie hnusené obedy, ale obedy už je všetko, ja idem ešte tu. Zahrať. Tak tu už nič nemám hrať, nejde tu nikto. Chcela som si zahrať s takým, ale moje spolužiakovia im končí hodina proste skôr. A sú už teda oni už. Takže ja už teda pôjdem. Tak, ja už konečne môžem ísť domov. Tak ja si ešte zahrám teda ten skateboard. No, teraz skateboard si zahrám a budem nastávať to skateboarde. Ukážeme tu pár trikov, pozerajte. Aha, jupi, to je zábava. Ešte kanál jo. Ja asi už nikde, myslím si. Ale môžem ísť tak, kde potom ešte pre zábavu. Napríklad sa posledím do outfitu. No tak dneska sa idem teraz šmyknúť. Idem na to, že mám. Mám asi až na druhej strane, to nevadí, tak ja idem. Jupi, to je švanda, juhu, ježiši, to je veľmi rýchle, ježiš, konečne som pristala, bolo to fakt super, ježiš, a mám 55,440 000, no, tak to je super, môžem potom ešte si ušetriť 80 000, koľko stojí ten outfit, 80 000 a proste môžem si ho kúpiť, oh my godness.
ten outfit už nemůže být vyprodaný. Dneska bude prostě můj. Já tam mám dom. To je jedno, kde mám dom, prostě bude náš tam. Domček mám už tu konečně. A víte čo, guys? Keďže já se už nudím, alebo když hovorím guys, je nějaká žena. No, keď se nudím, no tak bych si mohla trošičku jakože žárák trošku jste viděl. To asi nepojde. Žalbec, můj barák, jo, je. Tak super, to je nice, ale asi noci nepojdem, takže teda si tam chodí vonku, alebo mám to zrobiť, nemáme, nevím, já to vonku robiť nebudem, jo, tak já si to můžu. Tak lebo vysprchujem sa po tej robote, asi hejčo. Jupi, už mám konečne teplú sprchu. Mám konečne teplú sprchu. Ja si spievam v sprche moju ľúbenú pesničku. A teraz si mužku. Rozhodujem peniaze na pekné veci, na kabele, okuliare, na pekné výkazky a kamene. Čo mám robiť, keď mám tak rada šperky? Jej. Mne píše žiadosť o priateľstvo. Tak ja mu to príjmem. Tak mám tu nejakého, ja neviem. Takého, ja neviem, do koho mám dom. Ja sa teraz razločiem. Ja som si aj teraz zmenila už ten účes. Ide reklama. Tak ja to dám, teda keď to je už tá reklama. Mňa to tam hodilo, to nie. Dobre. Tak hodím asi tú šipku, lebo chcem si už teraz zahrať tú hru, jo. Konečne, super. No, a dal mi ten typek invite, tak já jdem teraz. Nevím, kde by ten typek mal být, ale vraj, že tak je tu. Já se pozriem. Já jsem tu úplně zabluděná, já nevím, kde je. Aha, on má pozor do parkouru. Aha. Neviditelně, supí. Tak jdem teda na ten jupi. Oh my god, jak to mám do ryti preskočit? Asi tak, jo. No, to mi je ľúto, já jsem prehrála. Aha, tak to ještě pokračuje. Tak musím ještě. Kade? Tady vlastně, jo, já to možná můžem nějak doskočit. Tak to je blbé, asi takto jedině. Ne, to je blbé. Srač, takové. Idem, go! Idem. Pojď. Se bojím, že spadne do lávy. To je také. To bolelo. No, ma to fakt popálilo. Tak to je blbé, to nevadí. Já už meškám 15 sekund. Jsem na 15 sekund. Nebo že se to stalo do lávy, já nevím, jak to se popálilo. Tak to je fakt blbé, ale tam budou ještě horší a horší věci. Tak spadnem do nevím kam ještě. Čo mi chcú zrobiť? Super. Budem väčšie padať asi dolů. To veľmi bolelo. Ja už na to fakt nemám nervy. Wow, to fakt bolelo. Ale veľmi. Ja to vzdávám, nebudem tu s tým typ. Konečne. Už teda fakt musím ísť
No hej, já mám ještě dneska taky to mysl, joj. Ale ne, že tam to stalo, to jsem nevím. Jdem teda asi do shoppingu, no. Jo, tak tam už vidím shopping mall přede mnou XD, prostě naše město, XD. Tak. No hej, však to naše centrum. Môžete mať takto vôbec konia? Ja som tým nie som vôbec istá, že som takto môže mať konia. Ale nie, tu je dekorácie. Ja si to môžem kľudne aj vyskúšať. Tačno. Ukážte, toto piano. No čo? Asi A, B, C, D, E, F, G, I, color, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, 2, X, Y, Z. Tak kde to je všetko? Start song. Tak ja som možná, že tam, kde mám ísť, tak idem tam. Som tu? Som si prešla portál. Wow, tu je nejaké vysoké dievča, veľmi vysoké. Je fakt vyššie odo mňa. Prepáčte, pani, a voláte sa Rúža. Tá Rúža ma chce odniesť. Ona ma nechce odniesť, oh my god. Tá Rúža mi chce dať nejakého zvieratko. Come on. Oj. Idem týkať mojho. Rakuna, lebo ja neviem. Alebo... Tak schválně. Odmietla to. To väčšine takto odmietne, no nevadí. Však kto by chcel predávať svojich mazlíčkov, ale nie je to ľúto. Jej, tu je pani. Wow. Pomenovať Betou. No hej, Asi by som sa chcela spýtať, kedy tu bude parkour, takže ja vôbec neviem. Ja to som teda asi mala ísť teda na tie nechty, tak ale asi nie. Ja teda dneska pojem teda, lebo neviem, čo už mám robiť, to viem. Ale fakt neviem, really, I don't know, bro. Jaj, ja už kam ísť tu voši. To je taký obchodík. Jej, tak, tu nejaké updateované dievča. Neviem, čo to je za to ide. Tak, teda, na moje nožičku úplne, že jazdí. Co to je? Nevím. Nevím baterku, alebo čo? No, takže za 4 dní dostanem 25 000 peňazí a 50 fajnov. Za 25 000 neviem, že budem ani mať, to by som si 25 000 nemohla dovoliť. Ale bude loto. A to by som mohla akože vydržať, ale
No, dobré, jsem přišla z portálu. Tak to jsem ráda, už to fakt trvalo. No hej, já jsem dneska chtěla jít do toho Fashion Diva, tak já tam rychle idem. Do Fashion. Jo, já jsem fakt zvědavá, že čo tam dneska bude, lebo já se fakt hanbím. Tak to prezlikať krásně. Ale to by jako lovely and tu aspoň asi pomůže. Tam nám takto si budeme, já nevím, popstar. Čo je to, Doriči, popstar, nějaká popstar, já nevím, nějaká popová hvězda. Hvězda! Tak to už asi vím. To si nezvolený ten kožuch. Kožuch. To je toľko veľa obočí. Mňa zaujímala, ako dlho to prerábal. Alebo ja neviem, fakt to je ako... Také, oj bože. To mi sa to skôr nehodilo, ja neviem, čo som mám k tomu zobrať. Áno. To daňák. Ja si k tomu zoberiem tohto také rifle, no. Tak co to hodí jako, no. Tak tieto, hej, co se vám hodí, tak já to musím jít. Taková hvězda mají větně krásný účes, wow. Tak tento účes jsem si říkala fakt krásný teda. Ještě, joj, to je jedno. Tak já si zoberám teda toto. A ještě budeme robit tady vyšší kroky. Ještě poslední detail. Já musím si jít zrobiť make-up. Ale ktorý make-up? Nějaký krásný a čašky. Je to jedno, já si tu nějaký zrobit. Najprv si zkusím tento make-up. Či by mi šiel. To si myslím, že skôr nie. Aký to budem robiť? Ty vyššie kroky. To by mohol. Takže ja nechávam toto. Wow. Ja si fakt myslím o sebe, že som teraz krásna. Zrodila som zo seba ešte k tomu popovú hviezdu. A Crazy Bee a Kuromi. No, ja si myslím, že som teda od nich krajšia. Crazy Bee, jako fakt to je super. Tak už se nám to za chvíľku teda začíná. Tak to bude prvé miesto, alebo také. Oh my god, tak to bude prvé miesto. Aha, to som ešte takto. Crazy Bee, ja neviem, že či by to mohla byť popová hviezda, ale fakt krásna. Takže dám asi 2 hviezdy, ale akože fakt dobrá, jako fakt hej. To by som fakt povedala. Crazy Bee. Kuromi, no tak to by si myslím, zelené vlasy jsou fakt jako populárné, ale já fakt nevím, dáme jí no asi za to farbení vlasů, to si jakože fakt zaslouží, ale jakože fajn teda. To je ten, který nám to vymyslel, já mu dám 5 hvězd, protože on to aval, nevím, čo to je, player left, to já nevím, dám mu prostě 5, lebo to já nevím, mně se to fakt hodí na to 5. A teraz idem já teda, takže já tu idem hodit toto. Milujem vás, jakože je to fakt dobré. Čo som ja teraz zrobila. Srdiečko som ukázala, tak to by som za to mala dosať fakt veľa hviezdičiek, skôr hviezdičiek. Dúfam, že budem teda vyhrať prvé miesto s tou rozhodovacou paní. Takže ja som Player Lightovi. Už dáva hviezdičky. Piking Winners, tak komu padla najviac rozhodovať hviezda? Wow, som druhé miesto, jupi! Crazy Bee to vyhrála, ale ja som mala tiež veľmi dobré miesto, jupi! Jo! Jej, a ešte mi tá pani dala
jako ty dvě paní dali hvězdičky, jupi. Ještě se sem dneska vrátím. Tak, halo? To je za brutální dárček. Wow, nová chladnička. Až na 1000, wow. Dneska si už ty fakt, ježiši, a ještě jeden tak to je fakt super, jakože jsem za to vděčná. No já nevím, co to je ten robot. Wow, ale je už fakt noc, ukáž. Jako, wow, bo já mám už fakt jako málo, jako veľa hodin. To je už 1 hodina ráno, 1 hodina ráno a 15 minut, tak to je blbé, rychlo musím jít. Pome. Wow, ale fakt už se mi smívají. Ľudia, však se na mě pozrite, jak se mi už zatvárají oči. Já jsem už jako fakt unavená, ještě se jdem rád šmíknout, to bude zase sranda. Jipi, haja. Jopi, jo, já jsem tu prosím paní, prepáčte, no škoda, už se to skončilo, nevadí. Fakt jakože sranda, zážitok, to byl teda jako zážitok teda, to musím teda uznat. Na hodinky, jej, no hej, jenom 2 koiny, on mi poslal vlastně na ten účet. A mám zrobiť ještě, zajtra půjdem do Fruita a teda to všetko zrobím. A zajtra ještě půjdem teda do toho Fashion Diva. Skoro do Fashion Star, já tam hovorím Fashion Diva. A tam už mám teda dom. Dneska jsem fakt nešla skateboardom, fakt ma to prekvapilo, ale nechcem ísť ještě skateboardom teda. Wow, teda jsem skoro šla do cudzího domu. Já jsem fakt divím, že se tam domy prostě fakt že nezamíkají. U nás je také mesto divné, že u nás se nemusí zamíkať, protože se prostě se vám takto může kradnout do bytu, hej, ale prostě fakt jako, se vám kradnout do bytu jako, OK, dobrá. Oh my god, já mám 49 coinů, potom to zajtra můžu za čo utratit, já mám chuť na nanuk, já si ho teda asi zoberám, alebo si zoberám koláčik, nanuk, preca. Dobré, tak já si ho idem teraz zobrať. Mňam! Jakože na jedno líznutí to všetko zjem, protože já prostě, možná nejsem tučná, ale jo. Tak. Wow, joj. Konečně jsem v tom pyžame. Koľko mám percent? Já mám 16%. Ještě k tomu mám iPhone, to dal upozornění. To nevadí, ale to fajn. Wow, tu je naši telku vlastně, jo. Ještě bych chtěl tenta. Jen to napiť blbosti na gauči. No již bude mi prekrvácať hlava a potom musím zdobit vlastně. A já si toho zaspím. Konečně je to ráno. Já jsem to zaspala. Koľko je hodin? 1 hodina ráno. Čo? Čo to melím? Je 5 hodin ráno. Jo, dneska nepracujem, jde neděle. A dneska asi ani nikam nepůjdete. Já si teda jdem pozrieť trošku YouTube. Guys, toto bylo všetko, tento príbeh, dajte like a odber. A čauko!